Pemirsa akehan pemargin perekonomian ring Bali kelimbakang saking kewentenan usaha mikro kecil menengah UMKM. Puni kemawinan angganing UMKM mangde metangi ring tengahing pandemi COVID-19. Angganing UMKM ring bidang pembuat pokok, kuliner mewah sani tiosan mangde sideng limbak ring tengahing pandemi. Keuduhan nganggen teknologi digital online, tur sarana mobile banking, tatkala ngelaksanaan transaksi sinambi nyantosang virus COVID-19 metilar. Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Fiskal dan Moneter IB KD Perdana Matutang indik wasana pandemi ring sajeroning panglimbakan UMKM santukan nenten wenten parikrama sosial krama sangkaning COVID-19. Pandemi janten ngawinang perekonomian Bali kaon, akeh hotel taler sanding laksanayang pemutusan hubungan kerja utawi merumahkan pamikarya ipun santukan kuentenan hotel pacang ke adol. Dan inuriksain rau mangkin pindah kegalah majang UMKM antuk encapang pemasaran berbasis teknologi utawi online. UMKM mangdesida nampenin pakibah jagat melarapan nagingin kualitas, kuantitas miwah pemasaran antuk berbasis digital. Tatujuannya wantah antuk nyokong daya beli krama majang produk UMKM. Mausang indik prebel angganing UMKM patut rauh ke bank antuk ngeruro galah ngenenin indik piutang. KD Perdana taler ngelingang angganing UMKM ring tengahing COVID-19 mangdes tata disiplin protokol kesehatan 3M. Sekadi nganggen masker, ngwajikin tangan nganggen sabun ring toya sane mambah, miwah nyaga jarak. Yening prokes sampun pastike memargi becik oleh para konsumen, janten sidenes panglimbakan virus corona. Kaptiang daya beli krama sanetedun sangkaning COVID-19, rau mangkin sampun sida ngawit ngelimbak. Yening daya beli krama sida nincap, janten perekonomian Bali sida tumbuh ya diastun ring tengahing pandemi. Swardika Bisnis Bali nguning ngayang.